Day hakaju ke group stage an yakun persya kini kilai teli gitim na Mekhalia. Hak tournament jong ke Dorankom jong usnem arjar arpunriu kata ke Shillong lajong kalang sning bat ke nongse kumjuru ke Mombe FC ke badan yau Tiger Shroff ubadeu aktor jong ke Bollywood ubal kemilti ba ula banwan Shillong ban yelekai hakane ke edition ke bashispa live sun jong ke Dorankom bat hakane ke video ngini pej mano bayo ya ke best goal jong ke tournament ha ke World Cup. Bat anam langkush u Andre Pirlo ya ka Italy. Wat hadin ka jingite kular. Namar la syak blok na hau presiden jong ke federation jong ke Italy. Haswa banso ya ka kontrak. Kaba ka daw itu ba. Namar ba Pirlo udan kata ka collaboration bat ka company jong ke Rusia. Lane udan kata ka jingite lang bat ka betting brand na po Rusia. Na kata ka daw la syak cancel no EU. Manlong kumuhit coach jong ke Italy. Bat kadu poin ke Real Madrid sya ka jingis ngutu jingmut lane ka jingi manjur ban soy une orang il ka jong ke RB Leipzig kata uyan dio Monday hakador ke basispa milen tam kabal kemilti bahakane kita yo an pendep no iya ki kam ki badon kam kuman soy hak paper lane ban pen bena yo ne orang il ka lai tu bau ne orang il ka legit ban join ya ke Real Madrid bat kumta ke PSG ru kala sange ban persyang ya une orang lekai. Barhoi perlong mentah habangi pai sya ke goal of the tournament jong ke FIFA World Cup arjar arpenru. Layo ban kur da ke goal jong Cindy Lopez Cabral ubde orang lekai jong ke Cabo Verde. Ha ke goal jong u Persya ia ke Argentina. Kabau lelak ban tep ia ke goal ka ba itenat bah. Ke goal ka bala job ia ke download jong ki football fun. Kum tahi ia kena ke goal ro lajit kum kata ke best goal. Haka World Cup arjar arpenru. Bat mentah habangi pai pat syak baide bat ke Dorankom. Hoi de haka juk group stage bak langsning ka Shillong lajong bat kumju ru ka nongkse ki Dorankat haka group jong ka Mombe FC ka badan yo Tiger Shroff ubde aktor jong ka Bollywood. Namar laitu ba uneu aktor ulai syak penrung kerteng haka konhoni lekai jong ka Mombe FC ban yakun nakabenta ka Dorankom ka basispa live sun edition shu habangi pai ki program lekai ha kene ke grup E ka jing lekai ka banengkong kande ke Shillong lajong persya ia kanok se ka ba ia kene ke jing lekai anse lekai ha ka live huwe tarik mentahi ubnai ha ka porsan baje janmit ha JN stadium ha Shillong ka ba kene ke jing lekai lakhmilti bakan salong kata ka jing lekai ka ba itnan ha ka lai tarik Agos pat kan seri ka langsning persya ia ka Mombe FC kabag jing lekai kan sade hakapor nyo baje janmin haje en stadium hi Shillong bat habangi pai pot show new aktor jong ke Bollywood katau Tiger Shroff unmi madan habarok kini ki jing lekai group stage handrai lakmilti ba ula ban mi madan haka jing lekai kabag khadu jong ke Mombe FC kata persya ya ke nongse haka khatwe tari Agos hakapor janmit nyo baje kabay ya ke jing lekai ro anse lekai hajawa harlar Nehru stadium Shillong kublai shibun wanam klet ban subscribe nak benta ki update mai